ngibona ngisesibhedlela phela kukhona isibhedlela engisiholayo ngiyibona ngihola nje isibhedlela eminyakeni eyi-6 ezayo hayi impela nginalokho kumina. uNkosiphile ngokaMazibuko ngokuzala ngazalwa kaNongoma kwasho ukuthi ngazalwa Nkosazane yakaZulu kaNongoma khona indawo lapha kuthiwa kaYibhethi kodwa ekukhuleni kwami ngikhulele Melmoth bekusekhaya kubo kababa ngifunde khona amabanga aphansi primary high school yami ngayifunda kwendawo kuthiwa kaMagwaza nesibhedlela lapha ekhuzane eMelmoth matric wami ngawufunda khona ngale eminyakeni eminingi edlule ngibe sengiqeda-ke umatric wami ngaleso sikhathi ngase ngimuva sesiya kaNongoma shuthi sagcina sengiba umuntu osebaNongoma kaNongoma ngifike sengiqeda umatric ngalezi ayikhathi-ke umndeni engangisuka kuwona umndeni wawungemuhle kahle ekutheni-ke ngikwazi ukuya esikhungweni sempilo ekutheni ngiyofunda amabanga aphezulu noma-ke umatric wami wawungivumele ukuthi ngangingaya kodwa isimo sasekhaya sasingavumi the mase singasavumi ungathi ukubamba-ke yazi ukubamba-ke impilo ngoba yayibika kanjalo ngayithuka sengiyithola nje semabhasini ngishaya isicapha lapha ngifakela abantu imithwalo yabo kodwa kwaba iminyaka ngicanga ukuthi emithathu kodwa-ke ekubambeni kwami ngangilokhu ngumuntu ofakayo uNkulunkulu ngeyilanga umusa wehlela kimi aplya laphana ngagcina ngitholile-ke ekutheni ngimbewu umhlengikazi wesilisa ngibe sengiqala-ke i-community service yami ngayiqeda ngaqala ngo-2007 ngikahlabisa ngase ngiba unesi-ke wagcina esengenile ekusebenzeni kwami ngagxila kakhulu emphakathini ngangibheka isifo sofuba kahlabisa kwaba isikhathi impela nje ngisebenza lesi sifo ngangena emakhaya abantu begula sibabona sibalethe ezibhedlela sibelapha Angithi kwa-2007 kwaze kwa-2014 lokhu nje kusemakhaya sigxila kwi-TB uMtuba noHlabisa-ke kwakuyibona abantu esasibabhekile kuyakhulwa sisi laphana kuyakhulwa impela umkhakha okhulisanayo awugcini nje kuphela ekutheni-ke ube umuntu ogcina ngoba bengishilo ukuthi awubi umuntu ogcina esejova uyakwazi ukukhula ngiyibona ngisesibhedlela impela kukhona isibhedlela engisiholayo ngiyibona ngihola nje isibhedlela eminyakeni eyi-6 ezayo hayi impela nginalokho kumina ekuthini-ke ngiyobe sengihola isibhedlela ngoba okusho ukuthi uyaba unesi kodwa kugcina kwesikhathi usuhola isibhedlela akusho uma unesi uba unesi kuphela kuyakhulwa lapho.